gentlemen, ipaborito tayo a barangay captain ni Kapitan Enteng. Anya nga tiyan aramidem, inteng. Ingka agdigusen a. Ha? Ay, kwa banang. Diyak kaya agdigos ita. Da. Apay asaan? Nagdigos ak tupay di kalman. Saan ka anagdigos idikalman, inteng? Anya asaan? Idi na palabas a bulan dayjay na udi a panagdigos mo. Yay. Ita, aglepas manen dayto a bulan ngam di kamatla agdigusen. Ay, kunak no idi kalman ang nagdigosak. Na, di nakulawan. Ingkakit di agdigusen. No diyak kayat ngay. Kayat mo ti mabalunat, Ay, ah? kwa. Kayat mo? Ay, saan? Agdigos akon. Ayan ni Uncle Mau kareng. Ay, agdigdigos. Siyak pa'y tinagsakdo iti pagdigos na itay. Umayak agbakasyon ti kunak. Ngam siyak mutan ti tagasakdo iti digos na. Kitagsakdo ka ah. Basta saan una anadagsain tapno di ka marigatan. Ay, wala tata. Okay lang matkit di ah. Kahit napagdigos mo't lang nga antem ni Uncle Mau. Balunatan ngamin ni Antek. No saan nga agdigos tata? Anya ti kunam nga aramidin ni Uncle Mau. Agdigdigos. Isumo da jay mang paypayapay kanya kaya kalsada. Ay, wait. Nagbit mo na nagdigos? Apay-apay-payapayan na paray. Ay, amam latan. Kunak man nagdigdigos ka. Oho. Mapagdigos na kaya no diyak kayat. Kaya't mo asawin saan ka nagdigas. Kanya't panag ko ng paray. Ay, saan nga agpaisaw paray? Saan ka nagdigas? Ay, agurigurak no agdigosak. Isukay ti kunak. Uray ka lang trangkaso nagdigos ka kay. Amom no apay-apinayapayan ka paray. Ay, diyak mo paray. Imaya mo latan ah. Panagmimeriendan. Kaya't mo asawin pag meriendahin na paray. Ay, intan ijitersi na ni kagawad ko nang. Asino ka na kayaw, pisana nagdigaws? Sumungsungad kami pailang nito tersinam, daytan adagaos, ti damagan, maray. Di tala ko may dito tersinanan paray. Damdamagak atanay, imadumot tan tingilaw. Awan mo ngilaw itay. Ay, saan ka nagpabasol mo tamaray? Tasan mi nga inayaban, nagita ang hilaw. Oo, Gumatang kita, kami. oo. Ha? Ha? Sapay gumatang kami kumata, mabisin kami. We want merienda. Kasanaw, nagadumot tan ang ilaw na Naa. Lakwan na kami, wano saan, maray. Tano saan, di kami sa bali at tersina, gumatang. Ay, lakwan kayo. Sige, mabiit laang. Karen, ayan ni Uncle Mau. Nakitak mo ti Jerwar ante. Kunak man no kunam nga agdigos. Imbaon ko nga rod nga agdigaws. Angam saan mo't gayam anapan? No kasta. Linibasan na ka manan ante. Wan saan manen ang nagdigaws? Ay, naangtod lang arudan. Insakduak lang arudan iti pagdigos na. Indadangak pa yun Ay awanan Ulawan nan amin makapulapul na at tao gapo iti angot na. Imay gimatang ni Maribanang iti sabon dito tersina, kapitan. Apay kumano, may gimatang. Kuna na nga agdigos ka kanaw. Apay, basta-basta ti agdigaws. Naskan ngamin nga agdigos ka, kapitan. Oh, saan na napatigday ta? Apay asan anapatag? Kat agap-apot kami amin iti agong may no lumabas ka. Apay nga ni pare badong. Kaya't nakakadwa oray sa anak digos. Un ata iliblibrim gayam iti merienda. Apay, ni pare badong ay. Aw matin, nakatugaw lay tayo dito'y. Nagawi din tasaan namat akabaulan nga ang angutan day tapayod mau. Ay, agtal na ka man kagawad. Kaya't mo tadyak baybayadan ti minerienda bay. Kun kunak lang mo't kapitan. Amala, agbayad ka nga ruda. Ay, nakaluto ni ante, Karen. Nagapuam angkal. Itay nakapay abirbirukan ni ante. Nagmerienda kami ka ni pare badong. Saan ka matgaya man nagdigos? Insakduan ka pa'y.
agasam ti bannog ko, anang sakdo iti pagdigos mo. Paginaw no pagluto lang ng time. Di mo pa'y kaya, saan kan asumakdo ita amalan. Oh. Ay, nabakapabisin ti lut-luto, mabanang. Nasaya at mat, tanagawid kan. Ay, mga tayon. Kulak nga agdigos ka. Ay, ayan tay balunod ko. Ay, sakpay abiro kam ti balunot mao. Kita empay na ito iyaw-awat ka. Kwarta. Sang ribu dito. Ay, gusto. Tanay, talaga nga awan ipalingkay. Saan la dito? Dapay dito bulsak. Ay, katiyawat mo nga ron aminen, Sagadan pa adya lamisaan tamangan tayon. Ay, wininteng, isaganak adagos. Ato'y pa'y ti kwarta. Ay na, inak agpalingki inton bigat. Saan ako nga agdigusan nga? Ay, adalataken ka. No di mo kayat, saan ka apilitan? Ante, apay saanan nga digos ni Uncle? Kuna namat nga uray saanan. Ang madinti angot na. Ay, nalawag ti imbaga ni Antime. Apay apilitin dak no jak kayat. Sapay at the session yu intun bigat. Oho, anya ko ma. Hoy, agapot tumanan iti agong dagiti padam nga opisyal, Uncle. Sakti kapitan. Makiang angot dalang. Agreklamo da pa'y. Bye-bye amon ni uncle mo, Karen. Ay, mapantakit din ijay ile. Taintaman makitsyenda. Adda kwartam, ante. Ay, ada inikandak nga ron ni uncle mo. Ay, ibabawik na no pilitin dak ngagdigaws. Ay, intan Karen, narigaten no ibabawi natin intan na kwarta. Intangarudan, ante. Umay ko la igatangan ni Badong iti shampoo na maray. Ay, agdigdigos mo't laag ni Badong Mau. Kauna, saan apada ni Badong ko ni Kapitan? Uray jak ibaga, inaldaw nga agdigos ni Badong ko. Shh! Niagulimag ka. Lumabas ni Kapitan. Ayun kaya. Good morning, Kapitan. Kagawad. Di mo liplipatan dyan session tayo inton madamdama. Ay, wad, Kapitan. Sumaruno akadagaws. Ha? Sige. Unay mutin ti agot ni Kapitan Maray. Makapaulaw. Ay, di mo pigsaan ta ang mga numangig na. Anya mo ni Maribanangan. Baybayan na kasta ni Kapitan. Ay, uray an-anwam, ta itarayan na kano ni Maribanang, no pagdigusan na. Ay, saan na mabalin kanyak ti kasta? No oras ti panagdigaws, naskan ngagdigaws. Kapay nga awan pa'y lang dagiti daduma akakagawad. Jakmat maawagan ti cellphone da, Kapitan. Uray ni sekretary ka ni treasurer. Awan mat. Dudwa talaang, Kapitan. Ay, amuda nga agsesyon tayo ita. Ay, nay, agsangpatan dagiti bisita, Kapitan. Ha! Bisita nga! Dagitan ngilaw. Apay dagita ang ilaw. Ay, bugawam. Sikan samo tirantada. Anya siya? Bugawam kidi dagita ang ilaw. Ay na, Kapitan. Narigat mat nga rod abugawan dagita. Di mo ilibak, Maray. Saan ka no magama natuloy jay sesyon yaw? Ay, wan. Awan dagiti kakagawad. Kat sigon tinasagap ko nga istorya. Saan da ka no akayat amapan makisesyon? Gaputa saan da amaanusan di payod ni pare inteng. Ay, wan nga raod. Jak to pa'y maanusan. Ay, uray siyak. Ano sa klaang? Hawanay, nagulon da ito yung barangay, Maray. Ay, saan mo't kuma, Gapo iti payod ni pare inteng. Hawanay, ti mayat asumbreg iti barangay hall. Ay, uray asi numat ngamin na, Siyak to pa'y jak kayatin nga sigyan da ita akumparay. Uray pa'y no payapayan nak. Laklaka mayat ti maulaw. Pay-payapayak ni Paribadong ngam di nakpampansinan. Nakita na matapay payapayam. Ay, mabit lang ta ipakitakan ko na daytoy arak apag sangwan may. Kita no saan nga umasidag. Pare! Kita daytoy! Oh. Nagalisto nga umasidag ni Tata Badong. Ay, agshot kami man. Naparte ka kon, pare. Apay nga di mo na pinayapayan ka. Di nagpampansinan.
Hindi pa kita. To'y arak. Alis to ko ngay masidag. Siyempre, harak gayam, jaki di masidagan, pare. Awanan pare. Sana na kaya't dagiti kakagawat ti makisisyawn. Hamon pare no apay. Na. Apay ngay? Saan da maanusan ti ang dud mo, pare? Nabartakan. Di mo ti lawlawatam. Hey, amok pare. Nabartakan. Ibusin ta ka din na bate nga arak. Guhom. Mare, kunak man no napagdigos mo ni Kapitan. Ay, awan latta, Maray. Narigat apilitan tilakay. No saan na akayat, saan mon apilitan. Ngamnas kan apilita, Mare, at adaywanan dagiti tattao. Kasta aya. Di pa'y kayatan dagiti kakagawad ti makisisyon. Ay, bay aklat tako man kahit. No saanin nga agdigos. Ibagbaga pa'y kit din ni Marito yung abaybay am kanumatan ni Kapitan. Naibaga na ti kasta. Kawan, awan kanong sirbim nga asawa ni Kapitan. Nagturudan anang ibaga iti kasta. Pudno mat nga men? Itulok mo mat nga men ang nagbangset ni Kapitan. Kunakin ka. Nakaluton ni Antem tamangan tayon. Ay, antay, siya kung timang isagana iti lamisaan, tamabisin ka nun ni Angkal. Sige. Isagana mo ti lamisaan, Karen. Ket kabayatan ti panang isagsaganam, mapan mo't agdigos niya ang mo. Anya, siyak man tinakita mon. Ingkakit din, Angkal. Saan amabalin amangan ka, no saan ka nga agdigos, inteng? Ay, sus, unay ka ti panang dusam mo't kanya kon. Ay, saan mo nga ipapilay? Ato iti pangpalingkiyo. Ay, kwarta. Saglilimagasot ko naman. Ay, thank you, inteng. Karen, intamanen makichinda. Ang saan lata nga agbaliw ti panunot ko? Kalata agdigos, inteng. Ay, unay mo't daytan. Inikang kangaron iti kwartan. Diyak kayat. Di mo kayat, Ay, ayan nantay balunat ka. Mapalunat ka kaya. Kado adamo ni Karen nga isang gag. Na. Ay, dito'y kasangwa na Karen. Ay, di nakaramidan asangga, Angkal. Nasakit ti mabalunat. Pumanaw ka iti sangwanan ni uncle mo, Karen. Karen, siyakti denggam, nay. Ay, saan ka no antay ko na ni Angkal? Ay, agtulnugak kan ko, ana. Ay, makapakingtot ka matantay. Kunakno ti tumang ko ti pinangormaw. Ay, sus. Iso nga aglisi ka dita, no di mo kaya ti mapang-or, Karen. Uwan, antay. Ay, Karen, kunak proteksyon anak. Ingkakit agdigos nga minan, Angkal. Para matlang iti pagsayatam dayta. Saan na kami naparigatan ka ni antay? Kan, saan amabalin at tumaray ka, inteng? Tabantayan da ka ni Karen. Ingkan, Angkal, tanay. Saan ka amangan no saan ka ngagdigos? Yay. Ni Kapitan Enteng. Agdamagak man tata. Ayan ka ti balay ni ulitag kulas dito. Asino akulas ti dakda kamatay? Nikulas aman nanaaw, no Nikulas apugot, uno kulas aman martay. Saan mo't na napugot niyang kelkaw? Saan mo't amamartag? Kun saan nga umal? Kaya't asawain, aman nanaaw nga raw, tako namit asaan nga umal. Saan ko nga mo? No niya ti imbirngas nyo kenkwana dito, tata? No Nikulas aman nanaaw, dito'y abanda ti balay na. Surutan da ito'y adalan. No adda makita mabalay iti asidag ti dakkel asalamagay. Ijay ti balay Nikulas aman nanaaw. Apay aman nanao ako na ayaw, tata? Nalaing ngamin na sumaw. Inteng, ninsamot kwarog tinakasaritam iti cellphone. Ay, uwan nga raw.
Kunak no agawi din ditoy. Ngam saan kanupay. Ay, agpayso kaday nga adda sabsabungan na ijay. Agpaiso ko naman no, ibaga nang entay umulin. Nalakayanan ni Kwarog. Ngam awan manlat ibaga na nga intayo umulin. Ibaga nakit din baliwan na kano tinagan na, tapno agbaliw mo tigasat na iti babae. Adda aya pa kainaigan tinagan na iti panagaharem na. Dahil tangaro ti bagakan ko na. Awan itinagan, nudikat iti taraki iti babae. Tersina gayam ditoy. Ay, kumatanga ka man iti soft drinks kan tinapay, miss. Kabarbaro ka kadi dito'y kabildatan, tadi mo amo at Tersena dito'y manong. Imayak mo tayo hindi ubingak. Hanggang jak malagipon, adda dito at Tersena, hindi mo naawan. Kaano aya, anay patakter dito at Tersena. Saan ko nga amo, kaano, ta Tersena ni Antik Aquanang daytoy. Pinagbantay na klaang, tadangamin na panan na. Kasta ka de. Taigat katangik nga rodon at mapanak iti balay ni Uncle Kaw. Sino mo ti uncle mo dito'y kabildatan, manong? Kunamot tayo nasabat ko alakay, ani kano kulas aman nanaaw. Sino aman nanao dayta? Apelyedo ko mati ibagam, saan abirngas? Asino jay nakitak akasasaom ijay dalan, batong? Mapan ka no iti ayan ti ulitag na, ngagnagan iti kulas. Di na magkaw no kulas apugaw. Kulas aman martag, no kulas aman nanaaw. Na, apay naglaing ka amang birngas iti tao. Inton kwan si kama ti birngasan da. Ay awan ti mabalinda, nga ibirngas kanyak. Kaduan nga ibirngas da, kat ti kababalain, no itsura jay taaw. Ay isardeng mo tilaing mo nga agbirngas iti tao. No di mo kayat abirngasan da ka iti saan mo akaya. Ay awan ti mabalinda nga ibirngas kanyak kunak manay. Mabalin ka di amon tinaranyag anagan mo, miss. Naranyag? Kasano ang naranyag ako nam? Italangamin ang nakakita akiti kasken kakapintas. Agmay-may sa ak a sunshine. Iso asyak laeng matinakitam ako nam. Sunshine? Sunshine tinagan mo? Hoy, nagpintasan anagan. Akas iti akin nagan. Pasablog ka di dayta? Sana pasablog ading ko. Nagpintas ka talaga. Nagbalin akas la sunshine tilubong ko. Hindi nangag ko tinagan mo a sunshine. Nasaya at nagkita ta paribadong. Si kakano ti nakakita iti kabarbaro a tao, ana isarong dito'y kabildatan. Jay ka di igno at taaw, titakdakamatan paray. Apay igno tinagan ha. Ignorante kami paray. Ha! So abinir ngasak iti ignaw. Apay nga ignorante ako nam. Ay basta ignorante, ti pa nagkita kingkwana paray. Iso nga ignaw, timbirngas ko kingkwana. Siputan tayo na dya taaw. Mga no, kaskadagiti napalabas ng imay dito'y. Ng imay lagay ang agpak ne, dito'y kabildatan. Anya ti kayat mo asawa ni ti agpak ni paray. No nakabasol da itirwar. Umunag da dito'y kabildatan, ta nasulinak dito'y. Umay da aglimag. Nakitam ka din jay agnagan iti ignaw, maray. Sino nga ignaw, maray? Awan ti amok nga agnagan iti ignaw. Jay kabarbarungay ana isarong ditawi. Kaanakan kano ni Kulas. Igno gayam tinagan na. Day tatimpanagan ni Badungkaw, taglang lang kano nga ignorantay, maray. Ay, binirngasan ni Pari Badong itinagan na. Ay, kasanon, no di na kayat timpanagan ni Pari Badong. Nakita kon, ado ti tatuna. Ay, sus, ang mga no ex-convict ay jay mara. Ay, narigat mo't ahusgaan adagos ti tao. Babaan iti akinruar alangana, maray. Anya ka di tigata nga manong igno? Igno? Saan mo't nga igno tinagan ko ading? Nang ibaga kadikan ka nga igno tinagan ka. Day tamat nga min tinangag ko nga imbaga ni Tata Badong.
Iso ka no tinagdamagam no ayan ti balay ni ulitag mo. Ijay ayan may. Ti igno kat shortcut ti balikas nga ignorantay. Kasta ka di manong? Isu siguro abinirngasan na ka ni Tata Badong iti igno. Tanagdamag ka, manong. Lakay badong gayam tinagan di basit alakay abutyaw. Sapay medyo agkalbaon. Wan, kasjay ni Tata Badong. Basit abutsyog. Dani tinagan ko saan kat nga igno. Ti bagay na mat nga rod anagan kat bukang. Basit ngamin. Unay day tabukangan manong igno. Saan nga igno ko nakmanin? Dani. Binagaan na ka din ni Pare Baldaw, inton kasangay na paray. Ay, asin mo Baldaw. Ni Baldo adangkaw paray. Ang mga nunimot Baldo asingkol, ti pagarup mo na gayab, paray. Ay, si Kamit. Apay nga, bagampay lang asingkol. Agpay sumit asingkol, paray. Ang mga numasaer, numangag na. Madiday ta. Apay ko maamasaer nga, ikit pudnumot asingkol. Naa. Saan kami pa nagkita, kini Pare Baldaw? Ay, imbaga na kanyak. Luag kita ta. Ay, ulitan na siguro nga ibagamanan na. Ay, sigurado mga rodin ay tiinom, paray. Ay, sigurado Kalding pa'y tipulutan. Nabartag kayon sa amo amin ay. Di da lang matulad at saan pa nabartag. Uminom tayo kiday. Uminom kayo dito, taijay kami mga tata. Basit ngamin na tilamisaan, santay nga umanay. Pag inuman nyo ngay. Iti baso tata. Na, Awan mo't nga ron ti duyog, tapno iti duyog kami ko mga uminom. sa dino ti pag inuman nyo, ti kaya't ko asawain. Saan kat nga anya ti pag inuman nyo. Ilawlawag yung amin tata. Sinong batak lang mo ti saludsud yaw. Ay, ang madamag ko manggayam. Sa dino ka di ti pag-aawidam. Ay, ije palay mi tata. Kaya tiyo ay nga agawid na kaya balayaw. Na, hapay ko mga agawid kay di balay mingay. Iso nga ron ngayon bagak nga ije balay may tata. Kung ang mga igno day jay, ngam nalaing mat asumungbat pare. Mamaysa akto mo da dyan nga ignaw paray. Oh. Uray kita ay, rumok madaya kanya. Nalalaingak ng isu ah. Ay, basta liklikan nyo ati agpung taot paray. Ay, tipikon ako na da. Isuti maabak. Ay, sa anak to ang mapikaon. Tatidog ti kordon ko paray. Ang mga nuday dyan nga ignaw, ti ababa ti kordon na. Ay, namnamaak nga awan ti mapikon kada kayaw. Adda ordinansa tayo. Ano sino ti umuna ang mangirugi iti riray? Iso ti mamulta. Wain, amo day ta paray. Uray saan mo ngay palagip. Very good. Sapay no nabartag kan. Biri dagulit kan. Saan nga ta nga ex-convict jay aw-awagam iti igno ako nam nga ignorantay. Pag kunaam nga ex-convict, Una, nagado ti tatuna. ado magkidi ita ti agtutubo ang mayat ti panagkita da iti ado ti tatuna. Di da mau arugrugitan da lang ti kudil da. Nagmadimot ti panagkitak iti ado ti tatuna. Winaking ka, ang misuda kit sa balay. Ado dita ti agtatataw. Ha? Maya damag ngagpatataw. Nagalas akita. Hey, ikaw mo ti masabat ko, ignaw. Na kayong marigayam tatabukan. Hapay ko maabukang ako na. Saan abukang tinagan ka? Sinalbag ka. Nagagapamataw. Nagapuak ako ni nanang ko tatabukan. Apay amasurun ka nga tata. Ayawan respeto ma. Apay birbir nga sa nakitibukang, lukaw. Apay nga raw, da binirngasan nak iti igno. Saan aya, ati igno kat ignorantay. Mumlat hamot tinagan mo ah. So, saan kayo amasurun? Talaga mo tabasit ka ng butsyog kayo, tata. Bukang, kaya awag na iti kasta. Anya. Na, payakas lang sabat ti kiday mo asimang pag... Daya man nga ignaw. Inawagan na manan iti bukang. Ay, unay katabukangan.
Ita masuron ka. Dagiti binirngasam, saan da masuron? Kasanungay nga ikatag na dya birngas na kanya. Maikat mo pa'y nga ta, nalpasnan nga imbaga. Kas iti panangibagamot nga ignaw jay taaw. Ay, sinalbag. Yung laki di kayat, nga wagandak na iti tataw iti bukang. Ay, saan mo magaya ba kayat? Apay nga rod anang birngas ka. Sinalbag to mo na dya nga igno. Si kamo nga mintim mo na. No di mo binirngasan, di na kamot siguro binirngasan. Mabalin ka ditiag-apply kang ka, Sunshine. Apply? Anya ko mati-applyam? Kat sa anak mo't amang alala iti aplikante.Ag-apply ak dita pusom, ti kayat ko asawag. Anya kay ko mati-applyam dito'y puso? Awam mo't trabaho ang masarakan dito'y puso? Agayatak launay kan ka, Sunshine.Ag-apply ak ngagbalin ak kaayan-ayat mo. Sa anak mo't agsapsapol iti kaayan-ayat manong igno? Nagranyag kat nga tanti makiayan-ayat kan ka. Nagan mo lang na Sunshine kat kaslaawan pa nagsipnget na. Una yan. Awan pa kay naigan ti ayat itinagan, manong. Para kanyak, dakkel ti pakay na igan na, Sunshine. Sikati silaw iti nalidem alubong ko. Nalidem sa mati lubong mo, pare. Ay, kasano nga ta pagawidan da dya nga ignaw. Anya yati parekot mo kani igno ako na. Inikan na kitinaga na dya kayat pare. Iti ka di agwarwaras bukang. Dahil sa nga rod kay, nagalas timpanagan na kanyak. Yay. Paray. Apay apagparekutam ayati nagan mo. Kano di nakamudan-anwan. Parikot ko nga rod, no adda mangawag kanyak iti bukeng. Ay, na. Ay, ure kumaano di dagkatawa. No ipakita, masuron ka. Adda, arabakan da ka. Bagta nagranata dito'y dalan, sika, ignaw. Anya ka na iti pagsayatan na tatabukan. Kasano pa ang maibabawim ka nagiti tattao, timpanagan mo kanyak. Akasmot iti saan mo apan nakaibabawi ti panagan mo kanyak atata. Anya, Ay, nangagkuti saritaan nyo itay. Paray. Ignaw. Anya kadimanan, ayan ay tanagan pagsinsinumbatan nyo. makapasurong ngamin dito nga igno pare. Na, Adan sa bali anagan ka, gapuking kwa na. Uresyak mat kapitan. Inikanak mat itinagan ka. ay awan pa basulam, tas ikamot tinangirog paribadang. Ah, Uray na alas tinagan mo. No mayat ti aramid ti akinagan. Awan dakus na. Kit tidakas. Kit uray na pintas tinagan. No madi ti aramid. Useless. Agkapya kay kiden. Dahita ti birigod kun nasayaan. Ni Kapitan Enteng. Enteng, Eh, mamati ka kadi iti agdindinamag nga addan alya iti barangay hall. kuna jay tanod nga ada kano ka agin inkod iti computer iti rabi ay. Adda ka di nakakita? Wano, istoryalaan. Nakita nga nod kano ti tanod. May nakaupo kano nga nakapuraw iti sangot ti computer. Oh, Na, agkom computer, kasta ka day. uwan kano. Ay sus, kabut-butang. Ay, masapul akitam nupod numot laeng, amangan no sa usaulaeng. Amangan no sa ulaeng dagiti nalaeng agaramid iti istorya. Kasano ko ma? Alangan nga agyanak iti barangay hol iti rabi ay. Ay sus, kilawon nakjal alya. Kapitan ka, wano saan? Apay amabuteng ka. Addan ayan na damag mo, akinilaw ti alya. Intay. May saka kadi ka dagiti agrunda no rabi manong? Why? Kapay ka di. Namabalin jak kayatan ti agronda. Awan tumat ni Chief Tanod. Apay adi mo kayat ako nam. Kan apay asapulam ni Chief Tanod. Nung amin agpainom, tumurad kami ng agronda.
Agpaiso ka din nga adda nakakita iti al-alya di ta barangay hall? Ang mga nuparbula ang asarita. Idada nang nagkwaranat retirwangan. Ti maraya kon ngay madayo Tadyak kayat ti makakita iti al-alya. Kasanaw no angin laang tinangiduron iti ruangan. Nagtatakrot kay din dagiti tanod kan kakagawad dita. Dita, Dita barangay hall. apay atakrut da ako nam. Agpipin na tudun da. No asino ti agyan iti barangay hall iti rabi. Na, apay ko mga agpipin na tudundangay. At dangarod ka no al-alya iti barangay hall. Ag-computer pa'y ka no iti rabi. Anya? Imposible mo, daytan. An-anwan ko mati al-alya nga iti computer. Agay ayam-ayam ti al-alya. Tapno ag-games iti computer. Takro da ki di amin Siya man ti makakita di tangal alya ta ikirog ka. Ha? Asidag titirse na dito'y barangay hall. Pudno ka da, itagwarwaras adamag nga da ka no nakakita iti al-alya di ta barangay hall. Isumat ti kunada, nana. Mabutang pa yan ti daddo mga grunda dita. Nuni badong ko ti may sa kadagiti tanaw. Ha? Tiliwan na aday tangal alya. Naturod ka ni badong ka. Naturad ka din ni Tata Badong, nana? Ay, wala. Naturod ni badong ka. Oray pasangwam iti kanyaw saan amabutang. Oray iso ati mangidaolo kadagiti tanod nga grunda. Gumatangak man, sunshine. May sakilo akarnit manok kan Ricardo Matan. Laya, sibuyas, bawang, kan paminta. Adaman ibagak kapitana. Agpaiso ka di anaturad ka no ni Tata Badong? Nagkuna iti dayta. Ninanatuyang kapitana. Uray ipasangom ka no iti kanyaw saan ang mabutang. Kasta ka di mat ni kapitan, kapitana? Nah, apay nga imbagan ni Marito yang tikasta. Takrot ka no amin nga opisyalis dito'y kabildatan. Na, Takabutang dati agyan dita barangay hol iti rabi kapitana. ay, tay gat-gatanga kon, tamapana kon. Aldaw nga minan, kat agluto akpay. Pudno nga tatimbaga ni nanatuyang at takrot ni kapitana. Limiklik mo't ni kapitana, ididinamag kuno takrot da. Pudno sa timbaga ni nanatuyang. Kaslamayat da ito'y apadaanan, no pudno, no saan. Nay, kaslaan ako nagtipampananutan, itay sumungadak sunshine. Di mo pa napuutan ngay masidagak. Pudno sa timbaga ni nanatuyang atakrot kayo kano amin dita barangay hol. Agsalawa, sa umanan na di abakit tuyang. Apay nga rod nga agpipin na to dun kayo nga agrunda dita barangay hall. Enteng, amom ka de nga iwarwaras ni Marito yang atakrot kayo kano nga opisyales. Kentano dito barangay tayo akabildatan. Oh! Edat pamanagnag na, atakrot kami. Numot kit di maminsan, pudno ti ibagbagana. Na, Kaslasaan ka nga may nakapitan. apay manin. Inayunam manin tayo nga agsalsalawa sa abakot. Ay, ipakitam anaturod ka akapitan. Kakwatem no pudno ti ibagbagada nga adda makitkita da nga al-alya ije barangay hall. Kuna kano ni pari ba daw nga iso timang takwat? Anya? Makipagkita iti al-alya? Apay, inteng, kayat mo ka di asukatanda ka akas kapitan? Ay, ipakita mo't anaturad ka tapno di da kasukatan, loko! Masapul nga agin tuturidak. Tapno didak sukatan na kas kapitan. Anya nga tatay aramidak. Kabutang ko makita ti al-alya. Ay. Day takit makipagkita iti al-alya. Mga no saan kun nga amo tinagan ka. No makitak. Mariribo ka nak.
Jak lakit di kayat ani pari badong ti isukat da kas kapitan. Tamang pangagsabat na paray, atakrot. Sasawa matakrot. Ang mga nusikat itakrot. Tapno makita no saan kayo atakrot paray. Agyan kayo, kadag iti tanod mo at hangad, di ta barangay hall. Takwatin nyo nupod no nga dalalya. Anya ko ba nga iti matakwatan mi? Nupod no nga dagpakita kada kayaw. Kat siya Mike, ti sumublat nga agyan. Ha? Uray may sak paray. Oh. Sana ka mabuteng. Lastog ka man. Ang mga no malipatam ti asawam no makakita ka iti alalya. Sana kakaskada kayo at akrot paray. Siya kumati kapitan kay. Makita yo tilaing kentured ka. Nakitak mo't nga agsarsarita kayo kani pari badong di ta kalsada. Kinarit nakit dahin. Imbaga na nga agyan kami kano ijay barangay hall no rabi ay. Kadwak dagiti tanod ka. Taapay ka no? Anya ti kayat na amapasamak? No kano makita mi ti alalya. Isunto ti sumublat nga agyan ijay barangay hall nga agmay sa. Ay naturod nga rod ni pari badong no kasta. Agasem? Mamati ka naturod da jay. Naturod ka? Sige inteng. Ipakita mo nga rod, ti kinaturad mo. Ipakita tayo. Naturod kayo atanod. Ken siyak mati katuradan a kapitan. Kasan ako mga kapitan? Agyan tayo amin dito'y barangay hall no rabi ay. Rundaan tayo manday ta nga alalya. Anya? Day takat mangronda ital alyan. Karkaritin na tayo nga ron ni pari badong. Tainton bigat ka na, kat uri may sanga agyan dito barangay hall. Ta karangat na kano ti alalya. Mamati ka mo, kapitan. Ipakita tayo anaturod tayo. Saan tayo apaabak iti may sala ang akas ka ni pari badong. Sapay ko maa, tawan agpakita nga alalya. Inarit ka ni parinteg tuya. Ibaga nga agrundada yung barangay hall. Apay, anya ti kayat mo ama pasamak. Imbagak asyak to ba't agyan na yung barangay hall nga agmay sa ton sumaron no arabe. Na, anya ngay kumatimaganab mo no agyan ka itirabi ije barangay hall. Tapno bilib na giti tattao iti kinaturid ko At iwag na dya batingteng kanda giti tanod na. Mayat sa ngagpaiso day ta na panunot mo aba daw. Ay kat talaga mayat atuyang. Siyak to tibida no kwa. Nalatlatak to tinagan ko ngam ni inteng. Apay deta sunglasses katrabi imay. Na, Aldaw laeng ti panangaramat iti sunglasses. kastalaan nga. Tapno di kam agpinarang iti alalya. No kabut-buteng tilang ati alalya. Agkidemak, tapno saan ko makita. Kasano amakitam ti pagnaam no agkidem kamay? Makaambuditan. Basta sa anak apa atiw iti dayjay apangas a tao. Kitaem ta mga no tumayab amin abuok maw, nupod naw nga adal alya. Nene. Aguray ka. Apay day ta naubon abawang kan anya na kita. Amin anang ko nga anim tial alya. Ada amin nun. Ay, makita latamot ti tao at akrot. Na, Agkakanat adi na aramidan. agyan tayo amin dito'y no adda makita tayo ngal alya. Awan ti tumaray. Ang mga no da kay ti umuna tumaray, kapitan. Apay kuma tumarayak. Sa anak atakrot. Ay, awan kumati agpakita nga alalya apo. Ay na. Ni, anya nga dyan, kapitan. Hindi mo't unag da dyan. Tinawlan ti aso. Ada nga ta makikita na. At nakakit ti kapitan. Kaslan nagnay ti ruwangan iti likod. Saan adi ti sango ngayon ta, kapitan? Hindi mo't arubayan ti barangay hall ti ayan nagiti kakaduata. Sus. Ada rin padat iji unag. Ikabil ko ti sunglass ko. Agin tatanawag iji sarming atawa. Ngam agkidemak. Di damot madlaw anak kakidemak. Kayat ti makakita iti alalya.
Anya nga iti makita yo, Kapitan. Ah, Nagturod kayaw natin manaw. awan met. Ngem, apay nga kasla daglot-loto iti noodles. Maangot ko. Ha? Apay, manganti alalya iti noodles. Ni, apaya kasla agat noodles, Kapitan. Inluton samot ti alalya ti noodles tayo iji kusina. Yay, inta iji unay. Saan nga alalya da ito yan? Saan nga agluto ti alalya? Timot sigud a janitor nga inikatyaw ta sadot kan mamartag. Aglut-luton samot iti noodles, Kapitan. Ay, uray ko mano di nakabado iti poraw. Ay asit ganta tayo mistigarak. Kasano ang nakaunag? Ay, dusaan tayo ti awanan bain. Saan ba't gayam nga alalya? Ay, umay nga taagtakaw. Kunana, idi. Napukaw na ti tulbak na iti likaw. Saan magayam? Eh, sumatyar aramatan na asumrak sa agpamarangal alya. Ay, Intangarod itayan na, Kapitan. ay salbag tayo dyan nga inikat ko ang mamartakan sa dut a janitor. Da, apay jay inikat mo ako nam. Ho? Adda ka di pay dito'y da dya a tao. Kunadamot an na panagtrabaho iti sa bali a lugar. Oho? Kaya iso ti sumsumrak iti barangay hall iti rabi. Ag online games. Anya? Gapo iti computer games kat aglibas nga umunag. Inton mabisin nagluto iti noodles. Adapay mo iti unag ti barangay hall. Aha? Ay, imbag man tanaduktalan yaw. Ay sus! Inaramat ko ngamin ti siglat kan turad ka, banang. Na, awan, bilibak kan ka itainteng. Anya nga iti naramid mo? Di naangot ko nga dagat noodles. Napanunot ko asaan nga alalya. Amo kun ataw ti akin aramid. Iswa si tuturedak asimrek iti kusina. Kat adamot ijay nga aglut-luto. Jay pinapanaw mo a janitor. Nalaing matgayam ni Kapitan Inting tanasulbar na ti maysa aparikot ti barangay hall. Anya ko mati sinulbar na aparikaw. Jay ibagbagada nga alalya, nana. Kasano ko ma? Nutakrot ni Kapitan. No takrot ako na yung, apay nga rod asinarek na jag pampamarang nga alalya, nana. Agpampamarang nga alalya ko nam. Win kanu, nana. Jay kanu sigod a janitor. Agi-games iti computer. Tawan wifi da. Iso nga iti barangay hall amapan agi-games ken ag-online asuga. Amom ka di an naamuan dati ibagbagadang alalya ije barangay hall. Talaga ka di nga dalalya. Nagpamarang ka nung alalya jay sigod a janitor. Ha? Mapan ka no ag games iti computer ije barangay hall tawan wifi da. Kasanuda nga yan naduktalan ka niya. Si tuturad ka no ni Kapitan anang serak ije barangay hall. Nakita na jay tao. Amo ka timurid gayam jay sigod at akrot Ay, wun nga raw. Uray siya kat tinagtagibasit ka. Ngam timurad mag. Manipod ita. Saan ko natagibasitad ni kumparik ngayon tayo? Nadamag ko, ti inaramid mo, iti bagbagadang alalya, ita barangay hall paray. Anya itatim ako ng paray. Ingka kadimot agbantay ako ng ije barangay hall. Ay, saanin paray? Nasulbar mo mulaang, akas kapitan, ti parikaw. Kablawan ka paray, nalaing ka kapitan.